Ngiyanibingelela uKhansani TV, lo okhulumayo uMakhosi Okhuzwayo. Ngingahambi ngedwa bantwana bethonga, ngihamba namakhosi okhuzwayo nakomoyeni. Ngibingelela kogogo bami nakomkhulu bami, ngibingelele nasekhehleni lami umkhulukazi Mule, ngibingelele nasemakhosini akombanje nakosikhakhana, ngibingelele nasemakhosini onke esiganekane nawo kuKhansani TV, ngibingelele nawe mbukeli lapha ekhaya. Bantwana bethonga, namhlanje akwesithinte uhlobo lwabantu abangenayo imimoya yabantu abadala, abangambethwe imimoya yabantu abadala. Nabo labo bantu bantwana bethonga bayadinga ukunakwa, bangabantu nabo baney'dingo ey'mpilweni zabo, kodwa lowo muntu busathe uyalungisa izinto zakhe azilungi, umsebenzi akawutholi, uya-aplaya, uyabekisa, akukho lutho elungayo, imali ayitholayo iphelele ezandleni, abantu abamfuni. Ngisho nomuntu ethi uyamboleka lokho okuncane anako mase kufanele akubuyisa akakubuyisi. Labo bantu nje izinto zabo nje zikumnyama, akukho lutho akulungayo, uzayibona sengazi ukuthi yena kangafanele ukuthi azale, izinto zakhe akukho nje okulungayo. Uyabona abantu abangani bakhe bayaphumelela kodwa yena akulungi lutho. Sesikoleni wafunda waphasa, waqhubeka waya emavunivesithi, waya ekholeji, nawe uthi uzama ukuthi ube nekusasa elihle kodwa akulukho okulungayo, umsebenzi awutholi. Ngisho noma uthi uyazama lokuncane okuzamayo uthi khona uthi uyadayisa nawe uthola amasenti, still noma usuwenze njalo akulungi lutho. Nalolo bhizinisi elincane uthi uyalivula akulungi, uze udecide ukuthi ngcono ulivale ngoba uyabona ukuthi kunokuthi isimo sakhe sibe ngcono kusona kuba wesa. Ayikho inkinga mntana sekhaya, la emakhosini akokhuzwayo nakomoya sinayo impande okulungisela lobo hlobo labantu, sinayo impande. Ngithi sondela la emakhosini akokhuzwayo nakomoyeni, sikulungisele phela mntana sethonga inhlanhla yakho, sikulungisele nawe ukwazi ukuphila njengabanye abantu, ukwazi ukujabula nawe njengabanye abantu la emhlabeni bantwana bethonga, ukuze unyakaze nawe. Into oyidingayo udingani? Udinga imali, akekho umuntu ongayidingi imali. Ngithi nawe lapha ekhaya oyibukela le TV, Khansani TV, unale inkinga, ayikho into yakhe elungayo bese the uyahlanganisa, akulungi lutho. Sondela sikuhlambulule, sikugeze nawe ngey'mpande zakhona, sikuthinte nawe iy'nhlanhla zakho zivuleke, nawe ukuthole ukujabula njengabanye abantu bonke. Ngithi makhosi amahle.